gertangupa badukun badumensim Bakhuid. Amen. Kajingay jung utray jung yu Jisu Christ. Bad kajingay jung ublay. Lambat kajingya sulog jung umensim Bakhuid. Kindon rengkat bat fi baro. Ringkat bat piru. Ko para bangid baide. Mendakas ngi leniam yakas ni burom jong ka Jingkiew utray jungi u Jisu Christ Bneng. Katagamut ni yaro yau blay nakabenda ka burom ba uay hau Jisu yanda ladap ka kam jungu hagapate. Kalalong ka burom haki ar benda. Kabeningkong ba u Jisu ulay yobiang kom bansuong yalak ka burom blay kaburom kaba ubayino sipor menba ulawan balong briu knang ban penim yangi kabaar uji sulayoru kaburom bam cukut kumubriu kabainong bala ay hawu namar ba ula pendab janay yakakam kabaw pa ula penkamti hawu ban pli yakalendi jimpenim yakabriu baro ngimutik yakane habangi fla haka jingfla jinge uji sula kiu Bneng bad usong menda hakakti kamon jongupa kalalong tang karukom krenbril habaong ba ya ujisu kum ublay badubril latung nong sensyar jongga pertay baro daw pa halor ki angel ki briu bat hakijing tao baro am doneye ka ban light na ka jinglong kan rajungu kum unang sensyar ko para bangi tunginia penkre yalade ban terwa ya kane ka eucharis hakarukam kabade nagabapan map na ublay nagabenda ki pop jungi kamtam nagabenda ka jimamla ban pdiang ya Jisu hom unong pinim bad unong sensyar jungi mangapor bad mangajaka menda duai jar tungnya duai lang ngafla au play badambor baro bad hafi ko men para bangale pop shibune daga jimbarkat ti ka daga jingle pelaj junga daga jingle pelaj junga daga jingle pelaj ko thau e junga namar kata pai kamari Bakhuid kabayai sa katisuti ya kyange bagri koi bariya fi ko men para banduay nagabenda junga how try ublay jungi ublay badambo barawini snay yangi bat yan dalam map yagi pop jungi un yalam yangi saga jingim bam cukut amen. Kristo
ban boro Bakis ngu yame Bakis ngu yame Strike a place in there Nagpadang bomaro Kokon marwe upa Kotayos Jisu Christ Kokon lambro duple Akikipo pete Topiang gajing gerpa Tos niu seneyangi Tos niu seneyangi Kita mame baku Kita mame yutrai Uwe bahagita Mame ko Jisu Christ Mame ayon lope Ajing yalong kawe Wadu mensimbaku Akaburong upa Akaburong upa Tong ini aduay akan ikamas ni duay kerpan akabenta kajinggo jingkia jong len muntang ni sial bat kajin tu bakarpan jungu bat kain kesam jungu kokpa bat koplay bam chikut hai ba kajing mi pad ukun jame kan pentab yagid donut jungi dak ka jinkmen yarap yangi ban pensisha yala ka jingit hau daki kambapha da ka jingem kristan kabajanai ngipan yakene dau try jungi Jisu Kristu kun jame ubayim badwa sensarang ghat badmi badumen sim bakhuid uwe yublay junom la junom Amen. Kajing pule na kikam jong ki apostle. Ha kajing tu kana ba menshua ko Theophilus ngalatho ispang ki e baro ki ba Jisu ulas dang banle bat banikai. Hadu kata kasngi bala shimno ya u. Hadian ba ulah hukum da mensiam Bakhuid haki apostle ki ba ulah jian. Haki ulah panpawi la de da kisabot ba ki ba buan ba uim hadian kajing sha ashdam jong u. Da ka ba upaw haki jen sapo sngi bat ukran haki shapang ka himau blay bat kat ba udang sa bat ki ulah hukum yaki bakin amlet no na Jerusalem handrai ban ap yakukula jong ukpa ya ka ba ulah ong playo sngaw nanga na ba Yohanes ulah pen baptis da ka handrai setang khandiat sngi an sa pen baptis yapi da mensiam Bakhuid te haba ki apostol kilaya dan lang bat ki kila kili ya u ko kenrat hato man penyang biang ke hima Israel hakane kapuat ula ong haki kamde ya phi bantep ya ki por ki samoy ya ki ba ukpa ula bu dalaga jong kabor handrai penyap jang ya kabor anda umensia Bakhuid uwan yar halo jong phi bat pinlong ki sakhi jonga ha Jerusalem ha Judea baro kawai bat ha Samaria bat shedu bukut kepertai anda ula ong ya kane kat ba kidang ya pe ya ula kentiaw ya shajrong bat ulu ula ra ya hadu bakim ni isu te kat ba kidang ya pe shan Bneng ba ukiaw hakmi argut kirang ba ke bariam li kilayang hajan jongki bat kila ong korang ba Galili pia kmiat ayu Bneng une Jisu ya ubala shimno na pi Bneng unsawan biang hakajuk karukom kumba pilayo I ba ulah kiyo Bneng kaktian jong try Nis ngongo yaw blay.
Kajimpuli na kasitiu Paulus Bakhuid Syaki Kristan ha Ephesus. Ula pensyong u halakakti kamon ha Bneng. Ko para to ublay jong utray jongi u Jisu Christ ukun jong kaburam un ai hapi ya kamensiam kajing start bat kajing pausai ha kajing itu yu. Bat endala pencai ya kikmat kido no jong pi pindup tiap ke ei kata kajing kermen sya kabau lakhot yapi. Ki ei kita kispa ba jong kajing yo pateng badan buram jong u hakiru khuan. Bat ke ei kata kajing kraw bam la theu jong kabor jong u hangi ki bangen. Kat kum kajing prey jong kabor bakraw jong u ya kaba ula pendep ha ukris men ba ula penmipan yu u na kajing yap. Bat ula pensyong yu u halakakti kamon ha Bneng. Halor baro kabor siem bat ka ikhtiar kajing klan bat kabor sensyar bat halor ka kerteng baro bala ban ai om tang hakani kajuk henrei hakajuk kaban sawanru. Bat ula pendamnya ki ei baro hapo ki kejat jong u bat ula tungi u ukli du halor ki ei baro na kabenta jong kabalang. Kabalong kamet jong u kajing pura jong utawa pendap janai ya ki ei baro kaktien jong utrai Ngis ngo yau blay. Ki laid penlong sanrania ki jait ben riu baro uong utrai. Nandon ranggat bat fi barobor hadu kabawai no kapertei. Trayun don renggat bat fi. Rengkat bat piru. Kajing pule naga gospel Bakhuid kat kum u Mateus. Kaburam hami kutrai. Ha kata kapor ki katwengut ki sanran. Kila laid sha Galilea sha ulum hauba u Jisu ulapta ba kin late. Badhaba kila yui yawu kila mane yawu. Henry la don ru kiba la artatien. Ujisu la laid hajan badu la ong haki. Yabaro kabor habneng bad hakendo la ai hanga. Ki laid namar kata. Bato penlong senran yaki jait ben riu baro. Da pen baptis yaki haka kerten upa bad ukun badu mensim Bakhuid. Tahika yaki ban rakhe yakata baro kabang ngala hukum yapi. Bad hakmi nandon rengkat bad fi barabor. Hadu kabawai no kapertei. Ka gospel utrai.
Kajingero yame ku Chris. Ko para bangit baide. Kane kas ngiu try kalong kas ngi burom jongga Jingkiew u Jisu Bneng. Ublay haga jingit bajilliw jongu. Ula pa yaw kun bamarwe jongu u Jisu Christ. Habden jongi. Babaro kiba ngait hau. Kin yap Henry kin yo kajingim bam jukut. Sisha uji sulaim kom kibriu habden jongi. Ulaim kom ukun jong u Joseph bat ka Maria dakba kungu yaki. Abaw nongsan kum urang pa lastang ban penaya ka kubhor babha syapang ka jingim bam jukut kabawan naublay. Ladon bun kibriu kibab diang sengiu bahayawu bat ngaid hau. Hakito kibab diang yawu uji sula kular yaga jingim bam cikut rangkhat badu blay hakapor jingim jungki hakene kapate bat hadien ka jingyab jungki. Ladon ru kito kibam diang sengiu bahayawu bat kiba kentait yawu kom onong penim jongki. Uji sula maham yakine kibriu ba dakaba kentait yawu kin dunoru yaka jingim bam jekut ba uji sulawan banai hak yakibriu baro hakaperte ba kin sasha yaka jimpenram bam jekut. Kito kibriu kibala kentait yawu Jisu kila sanat pena yawu halor kadieng pena bat penyap yawu. Henry oblay ula penyim yawu dagaba penmipat yawu na kibayak. Ujisu hadien kajmimpat jungu ula penpau yalade saupos ngi hakisan ran jungu bat habun kibriu kiba yed bat ngaid hawu. Ujisu kod yakibaro ban yeng skem haka jingay jungki hawu wadada kideban shashid tom nakabenda ka jingay jungki hawu ilapit kumno kisenran jungu Jisu kilas ngeu kumen ban shashid tom hagagartan jungu Jisu bad hapdeng ki jing shashid tom jungki kila yeng skem haka jingay jungki hawu bad kila yeng saki yawu hakmat kibriu baro. Hakane kas ngiu try ipen don borom ya ka Jingkiew jungu Jisu Bneng. Shua ba Jisu un Q Bneng ula kular ya ki ba un sa pa ya u mensium Bakhuid halor jungki. Bad halien ba kilap diang ya u mensium Bakhuid kinsa yo ya kabor. Banai saki ya u Jisu hakibriu baro hakaperte. Dagaba pen penaya ka kubor baba jungu. Teu Jisu layat tu yaki kumne. Ap hat kanong ba. Hadu bakabor na drong. Kan wan hiar halor jumpi. Te kumta hadien ka Jingkiew jungu Jisu Bneng kisenran kila late pai sa Jerusalem. Daga jingkemen kabakraw. But kila sa barobor hakat temple. But kita yaro yaublay. Ka Jingkiew jungu Jisu Bneng ka penkut. Ya ka jingtre jungu hakaperte. Kabadon artili ki jintumu ba en penyo hakibriu baro. Kabaningkong ka jingmap yakipok. Kabaar ka jingim batmai hau mensim Bakhuid. Menda uji sudon ha ka kamon jongu blay pa jongu. Katagamut menda uji sudon ya ka bor jongu blay badu don reng ghat badngi iway pa iway da ka bor jongu blay. Haba ula don ha ka perte kum ubriu amsham la ban don reng ghat badngi iway pa iway. And rementa
kum Jisu la kiu shabne. Ula bandon renggat bad ngi iwei pa iwei man ka por bad man ka jaka. Namar kata watang ban ken ma ya wuru ula don bad ngi ha katak hi ke kapor. U Paulus Bakhuid u kwa bagi Kristen jongu hai Efesus kins ngeutu ya ga jingit bakrau bad kabor ba balatap lang hakine ki jingai baladap ai bad hakiwepat ki bandangwan hadin kajimap yagi pop jungki kajingai haki yaga jingum u mensium Bakhuid kajing penkre nagabenda jungki yakaburom habneng kimlong setia kibarit Jingkiew jongu Jisu shabneng kapeniru yak kajing stang jongga kam bala penkup hakabalang banai haki briu yaka jimap bat yaka jingem batemai bala yo dau Kris nakabenta jungi umen sim Bakhuid wala yarab yagi apostol ban kalalong ki saki katangamut ban penaya ga gospel hagi briu baru umen sim Bakhuid ulong kajingai bakrau jungu Jisu ubalakiu shabneng sisha nilaban penaya ga gospel tang lempa ka jingtip ya Jisu Kris kabawan na umen sim Bakhuid am judon ubala ban kren yakaba tip eye ki apostol kila pen pamatan badon kam ya umen sim Bakhuid knang ban tip ya Kris bad ban penpena ya hakaperte nang kata kila yalum krui hakato kajuka kamra balabam ya gajingbam miet bakhadu ban karpat ya gajingwan jungu men sim Bakhuid halor jungki kumta kila ya kendulang hangda lembat ka Maria kakmi Jisu kabalong menta kakmi jongiru kum ki Kristen kalong kabadon kam pa man kain kasem ogpa bat kakmi bat kikun ki alum lang banduay lang yaw rosary Bakhuid ban pulay sheet code ni at code nat ka Bible man ka janmit sisya habangi duay lang hagatan jungu Jisu rangkhat bat ka Maria ti sulti Jisu unsa payaw mensim Bakhuid jungu halor iway pa iway hakayin kasam kumda barokin yo ya kabor bat kajing persad mensim na ublay banim kajingim Kristan bapabat Bakhuid ugpa unyo ya kabor ban yed ban sumar ya katnga bat kikun kikti jongu hagar tenjungu Jisu kumjuru kakmi kan yo ya kajingay na ublay ban yed ban sumar ya utnga bat kikun kikti dakadunod jungu Jisu bat ban yarab ya kibaro banim kajingim Bakhuid bayid kikun kiktiru kin yo ya kabor ban yed ban bar yarab ya imay ikpa ban nangroy nang san kum ki Kristan baba bat Bakhuid tungin ya ken mau ya kane man gapor bat man kajaka pauso jong kane kasngi burom Jingkiew Jisu shabneng kadai balong kajingay le tenge ban tip kam jeliu ya utrai jongi Jisu Kris knang ba ngindub laban penbenayawu wat kumda ban ai kajingmen toy kabakraw hakibri baro kibadon saudon jongi yen yaro ya Jisu Kris Amen. Enda tungin ya fly ya kajinge
Tunginia ka pa yaw blay pa jungi. Ubakot yangi ban yolem yakaburo mukun jungo. Nakabentaw ko pa Bakhuid jungi. Bishop jungi kilendo bat ki catechist. Balemba ka jing duai shirhem ha ka jing duriap ya ka jing tho Bakhuid. Kindop nang san ha ka jing tip ya Jisu. Kenang ba kindop pen im ya kindop pen bana ya ha ki brio baro dako pen mi ya usok kerhai. Ikerpat ya mi ko try. Nakabenta ka ni kerempai Kristan jungi. Bagindop kan mau berabor ya kalenti belengkot tam sa Bneng kalong hada ka bayalam ya ki waipat sa ka jing penim ngikerpat ya mi ko try. Nakabentai wai pi wai nangi bagindop syudur ban im kum ki Kristan basisya haba perkat ya ka bainong bakraw kalapan kre nakabenta jungi ha Bneng ngikerpat ya mi ko try. Nakabenta ki Kristan ki basaw dua jingkan men baik indup ken mau bo Jisu udon lenter hajan jongki bat ban kin pan ya ka jing yarap na u ngikerpat ya mi ko try. Nakabenta ki brio baro baik indup sya skor ya Chris ubaterwa jing map ya ki pop jongki bat ai ka jing im jong bensi bat ka jing kemen bom jukut ha Bneng ngikerpat ya mi ko try. Minta tungin ya duai jar pan na Jisu bawa banyawan pansa haka donor jungi haka po community kajingai bakat pang mafi pidon kam kajingim jungpi. Kok pau bahabning ni yaru yame nakabenta kaburom ba mela ay yalaw kunu Jisu. Toya rab bangin yaynes kem. Haka kam bala pen kamti hangi. Knang bangin dubyo ya kabainong. Ba ula pen kre nakabenta jungi habneng. Mau bayim bad basen syar bad me junom. Amen. To duai ko para. Baka jing niya jonga ba jong pi. Kalong ba piang hun hau blay pa ba dombo baro. To try no pediang jingknya ni ti jong pi nagbenta ka jiro ka brom ka keteng jong u ka jimento yengi ba ni ka belang Bakhuid jong u baro ka wei. Kok pa. To piang ngi ba ya kine ka jingai jongi. Ba ni turwa da ka jingi. Ai ba kane ka jing niya Eucharist. Kan tinlenti yangi shakaburom kabamela penkre na kabenda jungi habneng ni panya kene
Thou Chris utrai jungi. Amen. Utrai undon rengat bat pi. Ringkat bat hiru. Tokin tiu ya laki donut. Ni kedeyo ki shau try. Tongin yai nguya utrai kenrat ublay jungi. Kashong hok bat kade. Hok pa badombor barobat kublay bam chikut. Kasong hog bangin ay nguya me. Man gapor bad man kajaka. Menda kas ngikan mau kumno ukun jome utrai Jisu. Ula rung hakaburom jome. Anda ula job yakapok bat kajingyap. Ni dab da kajing karmen kabatemai. Namar ba ukris dagba late pai shame kokpa. Shem la ino yangi. Henry ula kelalong uk siang nong yasai. Habdeng ublay badubri. Namar ba ulong utray. Bat ukli jungi. Ngis ngeus kep. Bangin poi syata syaba ulalit. Kajing men jong kajing mipat. Bat Jingkiew Bneng kapendap mia. Ya kapertai baru kawe. Kadba kiken hun Bneng kirwai yaru yame. Kiai ong. Si Shamelong Bakhuid ko try. But kaday hog ba baro kiba melatao kin yaru yame. Namar balembao kunjame utray jungi u Jisu Christ. Dakabor bat kajing tray jungu mensim Bakhuid. May I jingim. But may penkuit penkandang yaki ke baro. But memju sange banlum halade yalaupay. Nang banadu bami hadu basab kasngi endup terwa yakak nia kakriam Bakhuid syaka keteng jome nama gata go trying geparit yame ba dauju mensim mensngeu baben penkul yakine kijenai kibangila wandra bayendup penkentang yaki bakin kelalong kamed bat kasnam jongo kun jome utray jungi u Jisu Christ. Ubala hukum yangi ban penbenta yak kine kijing maya. Namar mauhi hakamit hakabala aitino yawu. Ula shim yawu kpu badakba aingu yame ula duai kerku. Ulak dia badula ayawu halakisan ran uong toshim batobam nakane fi baro namar kane kalong ka medyo nga yagabayan naiti nakabenta jongpi. Ha kaju karukom yandalalaya bam. Wala shim yakakuri. Badak baingu. Wala duai kerku. Bad ula ay yaka halakisan ran uong. To shim
batodi nakane fi baro. Namar kane kalong kakuri jong kasnam jonga. Jonga jutam batamai bat bam cukut. Ya kabayan penmi nakabenda jong pi. Bahad nakabenda kibabun. Ya kaban maap ya kipop. Toleya kane ban kan mau yanga. Kajing maya jong kajing ni. Katasin mangibam yuni Di nakane kakuri Iben kajing yam jong Margata ko try katbangi penpendaya gajing sasitom bapeldat im jongu kun jome ya gajimi pad badon burom jungu bad ya Jingkiew jungu Bneng bad ru katbangi ak milenti ya gajing wan biang jungu ni terwa sngeungu hame ya kane kajing nia bad Bakhuid bad kaba im ni kapa yame toped ya gajing terwa knia jong kabalang jome Pato kubur yau jingnia uba daka jingyap jungu. Melamon ban penya suk yangi bad mehi. To ai ba mangi. Ya kiba yan sa daka med bakas nam jungu kun jome. Bad ya kiba yan pentap daw men simba kur jungu. Ngin kelalong kaway ka med kaway ka men sim hau Chris. Tawin penjana yangi. Balong gajing darwa bam cikut hame. Kenang bangin dup yo ya kanong pateng. Lembat kibalaji jome karpang ranggat bat kamariati sudi Bakhuid kakmi jong ublay u Joseph Bakhuid. Lembat ke apostol Bakhuid ke mati bakraw burom. Udombos ko Bakhuid bat kirikuid baro. Hakiba ni shania ban yo jingarap. Naga jinga site lembak klemkut jongki hakma jome. Ni kepat ko try. Toai ba une ujing niya jing penya sub jungi on pen ro ya ga suk kasai ba ya ga jing penim ya ga pertei baro kawe tos ngeu ba pan pen scam ha ga jing ngit ba jingit ya ga balam pilgrim hangni hasla pertei rangat badu shakri jongme u Francis pa ba ku jungi u archbishop jungi Victor Lingdo ka ken hun ki bishop kilingdo baro Badu pait paro ya uba mela penlong u jome. Tos ngeu tos ngap ya kijing tuai jong kane kaing kasap. Kerku kajin tumu ba kapanjong iwei paiwei kiba simandah kane kamas kam tamengi duai kerpang nakabenta lemmentang ni sial ba kajin tu jungu. Kaba mela kot pan yalung lang hakma jome kok pa bayits bun haga jingis ne jome tolum lang haladay ya kikun jome baro kibala sa priyang hasatla kaparte ya ki hemen ki parajungi sanrabat kande kibala kladno badya kito baro kibala pens ngeu bayame shwaba king klad na kene ka jingim top diang yaki Daka jingit shaka hima jungme. Hangda ni Carmen bandon. Bangin yahulang daka burom jungme. Daw krisu try jungi. Daw ba metese hakaperte yabaro kijimba. Daw lembadu badhaw. Kalong hameu blake pa badombor. Haga jingalong kaway jungumen sim Bakhuid. Baro kaburom bat kajinyaro. Junom la junom. Amen.
kumba la hukum yangi daw nong penim pat kumba la hikayangi dakak tinublay ngi nud ban ong Ku pa jungi uba Bneng kalong ga bakhuid ka tay jomi kanwan ga ima jomi kalong ga mo jomi hakde uba Bneng tuwai ngi mda ga jipam jungi wala kasi batama pingi kan jungi kumba ni rungi magi bresni yangi pagyalam yangi sa kajipan shoy andre da balali ga masniw to pellat yangi ngi ga pat ko try nagijing sniw baro hagajing spoon jomi to ay jing sugjing sign hakis ngi jungi knang bada gajing yarap gajing isnei jongme ngin light barobor nakapok pag ngin yo jingyada nagijing janjar baro kat bangi dang ak milandi ya gajing karmen bakhoid pag gajing wan pat jongun nong pinim jungi o Jisu Christ Namar gajongmi kalong kahima gajongmi kabor pat kaburom junom la junom. Kot try Jesus Christ. Ngayon balawong hagi apostol jome. Kajing sug ngayi happy. Kajing sug jong nga ay happy. What paid yaki pop jongi. En raya kajing nged jong kabalan jome. But ha kajing spoon jome. To ay haka. Ya kajing subat kajing ya telikawi. Kat kum gamon jome. Mame ubayim badwa sensyar. Junom la junom. Amen. Kajing suk utray kan don barabor renggat bat fi. Ringkad bapiru. Tungin niya teruway kada kajing suk. Iway highway pat. Hak mi yu kolam bro jang ublay. Hak mi yu bakit no ya ki pop jang kaparte. Sukit to ya ki belakot. Shaka jing kawai jong u kolam bro. Kuken ra ng song ko. Pamen ruha po kay jonga. An bay suan tanda katin. Pagamin sin jonga kan sakyahi.
tong inia duai. Kokpa ilayo binda kambun haga jingi mukun jome. Lemba ka Eucharist ba nila leniam. To penklein yangi haga lendi sabneng. Hangda habangin sayo habanda pura. Yaga jingim bat kaburom jungu. Mau ubaim bat basensha bat me junom la junom. Amen. Utray undon ranggat bat fi. Ringkat bat hiru. Ublay badambo baro. Unkerku yafi ukpa badukun badumensium Bakhuid. Amen. To lead ban yed shakri utray. Nisngawu yaw blay. Kaburom kalong kupawara kunum sim Bakhuid. Tahu berbor junam la junam amen. Kudunul Bakhuid tamu Jisu. Tu isnei Kumare aku nong irap ke Kristan. tu doa nak bentar jungi. Hak tuteng pa. Kun sim kun amen.